aya makipe azatombora nate kwizigenda abantu bafata umunota umwe nkubwire statistique zihuse n'imibare bya maritse ijoro ryakeye muri Champions League. Ndabanza nkubwire ko aho bigeze aka kanya ubu tuvugana Ububirigi nicyo gihugu cyonyine, ndavuga Ububirigi Belgique nicyo gihugu cyonyine kitaragira ikipe nimwe isezererwa mu marushanwa y'u Burayi muri sezo. Amakipe yose yagiye mu marushanwa y'u Burayi na Europa League na Conference nicyo gihugu kidafite ikipe nimwe irasezererwa. Statistique irahambaye turi kumwe. Ikipe yonyine imwe gusa yo mu Butaliyani makipe yose yakarifiye muri Champions League uko ari 5, imwe yonyine mu Butaliyani niyo igeze muri kimwe cy'umunani kirangiza ariyo Inter Milan. N'ubwa mbere Abataliyani bakwitwara nabi muri Champions League kuri stage kuva muri sezo ya 2014-2015. Urabyumva? Kylian Mbappe abaye umukinnyi wa kabiri, urabyumva, mu mateka ya Real Madrid utsinze ibitego 7 akabikora muri sezo ya mbere ya Champions League muri Real Madrid, kandi turacyari muri ntiturajya no muri kimwe cy'umunani kirangiza. Ibitego 7 muri sezo ya mbere ya Champions League muri Real Madrid byeruka gukorwa na Cristiano Ronaldo sezo 2009-2010 sezo ya mbere muri Real Madrid. Urabyumva? Ekipe yo mu Faransa yitwa Brest yatsinzwe ibitego 10 kuri aggregate, ibitego 10 ku busa. Urumva? Yinjiye mu mateka y'amakipe yitwaye nabi cyane muri Champions League hagarariye Abafaransa. Ekipe yitwa Steaua Bucharest yageze gutsinda ibitego 10 kuri 2 aggregate, itsinda Strasbourg hari muri 61. Inter Milan inyagira ariyo 7 ku busa hari muri 58. Hari n'amateka nyine ya Paris Saint-Germain yatsinze ibitego 7 ku busa itsinda Stade Brestois 29 mu ijoro ryakeye. Ni ikipe mu by'ukuri yatengushye cyane ikipe amakipe hagarariye igihugu cy'u Faransa. Izo ni statistique n'imibare navuga zamaritse ijoro ryakeye. Uti rero tombora imeze gute? Tombora izakorwa ejo nibwo tombora ya Champions League izakorwa. Niyo tombora ya mbere yoroshye igiye kubaho kubera ko tuzi hafi ya byose bizaba muri tombora. Twajyaga muri tombora tuvuga ngo ikipe izahura nane kubona afite opponent nibura 6 bashoboka, ariko buri kipe yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza aba opponents bashoboka ni 2 hagomba kuvamo umwe. Twagiye ekipe yitwa Paris Saint-Germain yasezereye Stade Brestois niyo mperaho. Iraza gutomborana n'ikipe imwe hagati ya Liverpool na Barcelona. Nidafata Liverpool Paris Saint-Germain cyangwa Barcelona turukuvuga turavuga imwe. Yego, Paris Saint-Germain tukatuvuga amakipe yakomeje binyuze muri barrage. Paris irafata hagati, irafata Liverpool cyangwa sifate Barcelona, nibyo gusa bishoboka. Urumva ni shock. Arakomeye cyane. Ekipe indi yakomeje ni ikipe yitwa Club Brugge isezera Atalanta byabaye kwa kabiri, right cyane. Club Brugge irafata Lille niyo bakunda kwita LOSC cyangwa se Aston Villa. Izaba ari match underdog, ushobora kubona Club Brugge Aston Villa cyangwa Club Brugge izabasa nk'yoroshye. Ni match abantu batazareba ni hurira ni match komeye. Tuvuga kuri Real Madrid yasezere Man City. Yego, irafata Atletico Madrid cyangwa se Bayer Leverkusen. Iyo ari yose muri zo zirakomeye. Ni match ikomeye. Ni shock. Ufasha Atletico urafashe Simeone ni derby Madrilene. Nufata Bayer Leverkusen Real irabifasha mu legend wabo Xabi Alonso. Batikeza kwaza batoza mu gihe kizaza match komeye cyane. Hari PSV Eindhoven. Tekereza ko abakunzi ba Arsenal n'abakunzi ba Inter Milan bari kwishima. Burya kuri stage aho gufata Juve wafata PSV Eindhoven. Irakomeye ariko ni ikipe nto idafite amateka akomeye cyane. So iyi PSV Eindhoven rero yasezere Juve irafata Arsenal cyangwa Inter Milan. Turi kumwe ndimo ndavuga amakipe yaraye akomeje. Reka tuvuge kuri ekipe ya Benfica yasezereye Monaco. Yego, Benfica irafata Barca cyangwa ifate Liverpool. Urumva ifite akazi gakomeye cyane. Ekipe ya Borussia Dortmund yasezereye Sporting irafata Lille cyangwa se Aston Villa.
irafata Lille cyangwa se Aston Villa. Reka tuvuge Bayern Munich yasezereye Celtic, irafata Bayer Leverkusen cyangwa se Atletico Madrid. Ahangaha rero birakomeye. Iya Leverkusen cyangwa Atletico Madrid uzi uko bimeze, umwe arajya kwa Bayern undi ajya kwa Real. Izi ni shoke zikomeye. Ushobora kubona none Bayern ihuye n'ikipe yiwabo banahanganye muri shampiyona Leverkusen cyangwa se igafata Atletico Madrid. Uba dufite agatebo karimo Real Madrid, Bayern Munich, Atletico Madrid na Bayer Leverkusen bagomba kugabana. Nubwo tutibagiye ya match ya Paris Saint-Germain na Liverpool cyangwa Paris Saint-Germain na Barcelona. Cyane. Mama na. Hari ikipe yitwa Feyenoord Rotterdam yo mu Buholandi. Nayo irafata hagati ya Inter Milan na Arsenal. Umufana wa Arsenal cyakwiye kwishimira. Nawe amenye ko nadafata Feyenoord arafata PSV Eindhoven, arafata ikipe imwe mu Buholandi. Arsenal nta kipe yakwifuza muri amakipe arimo hari kuruta muri aya yo. Yabiryohewe iraryohewe. Inter Milan na Arsenal bazarya neza kiretse n'ibintu. Urafata Feyenoord cyangwa PSV Eindhoven. Urabyumva? Ntabwo ari bibi cyane. Ndumva tombora nuko imeze. Ndumva tombora ari. Urakoze cyane. Reka tuze hano iwacu mu Rwanda. Peace Cup yari yakomeje muri kimwe cy'umunani kirangiza. Ku munsi w'ejo habaye imikino itatu. Umukino wa mbere waje Polisi na Nyanza. Umukino wa mbere ubanza Nyanza yari yatsindiye Nyanza Polisi ibitego 2-1, ariko Polisi ejo yeretse ko ari ikipe nkuru igitsinda 3-0. Polisi abari ikomeza. Ikipe ya Vision na AS Kigali banganyije 1-1, ariko AS Kigali yaratsinze umukino wa mbere ubanza igitego 1-0, biza kurangira rero AS Kigali ariyo ikomeje. Hanyuma tugiye kugana ku mukino wa APR yatsindaga Musanze ibitego 4-0. Mbere yuko tuwinjiraho ndabagira ngo mabwire ko amakipe yakatije itike ya kimwe cya kane kirangiza ari amakipe 7. Hategereje indi kipe imwe iri buze kumenyekana hagati ya Gorilla na City Boys, barakina saa 6 n'igice z'amanywa uyu munsi. Ariko likely kabari Gorilla. Turayibutsa Kurwazoma ntabwo bazatombora buri kipe ngo bazo bazahura. Yego. Rumango ikipe y'Amagaju yakatije itike nyuma yo gukuramo Bugesera kuri 2-1 aggregate. Hanyuma Mukura ikuramo Intare. Mukura yarakomeje ni ya 2. Gasogi ni ya 3 yakomeje. Rayon Sport ni ya 4. Police ni ya 5. AS Kigali ni ya 6. APR ni ya 7. Gorilla na City Boys haravamo imwe likely Gorilla. Akaba amakipe 8 azakina kimwe cya kane kirangiza. Bazahura gute? Tombora twavuze Kurwazoma, reka tubabwira none uko byamaze kurangira amakipe agomba guhura uretse wendi Gorilla na City Boys tutaramenye izakomeza. Burya bavuga ngo like ariko ubwo ari amakipe ya bene umugabo umwe bari hitamo nyine igomba kujya muri kimwe cya kane kirangiza cy'igikombe cy'amahoro. Ahari bari bizagera kure, ariko uko tombora ntabwo ari tombora uko Kurwazoma imeze, uko amakipe azahura muri kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'amahoro ni muri uburyo bukurikira. Ugomba kubanza kumenya ko ekipe ya APR FC izahura n'ikipe yayisezereye sezo ishize. APR FC izahura n'ikipe ya Gasogi United. Turi kumwe. Ekipe ya Police FC izahura na AS Kigali. Ni shock y'umujyi wa Kigali. Mukura izahura n'Amagaju, ni derby y'Amajyepfo. Turi kumwe.